Wan Sultan Damak Bata tulungan, Sultan Manulung dapar janjian, mun Banjar Manang masuk Islam. Pangeran Raja Buana, ahli waris kerajaan Daha, dibuang paman Arya Batata, kabalan Deyan wadah pambukahannya, di kampung Kuina diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu gelarnya. Islam sabubuhan, Sultan Sulian Syah Bangaran, Raja Nangba Islam Panambayan, di kampung Kuin baulah masigi, di situ jua sidin makam, damintuk kisah Banjarmasin. Pangeran Raja Buana, ahli waris kerajaan Daha, dibuang paman Arya Batata, kabalan Dayan wadah pambukahannya, di kampung Kuina diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu gelarnya. Sabang Pagat habis cerita kisah Banjarmasin.